오늘은 저번 주에 이어서 계속 그 마라나타 세계관에 대한 이야기를 좀 할 거예요. 조금 이제 성격이 다르긴 한데 오늘은 찬양을 하나를 좀 같이 좀 불러보고 가겠습니다. 이 찬양이 오늘 말씀하고자 하는 주제랑 좀 연결이 있어서 일단은 좀 불러보고 반절은 시작할 때 반절은 끝날 때 이제 한번 보도록 하겠습니다. 이 영상 기억나죠? 예. 우리가 2010년에 처음으로 몽골 서부 지역을 이렇게 사역을 할 때, 그때 영상을 좀 이렇게 차한성 형제가 이렇게 편집을 해줬었던 거예요. 그래서 우리 램 사역의 첫 번째 영상이에요, 이게. 처음으로 만든 영상인데, 이 영상 속의 찬양을 한번 같이 불러보도록 하겠습니다. 부르소서 능력에 발로 덮으소서 거친 파도 날 향해 와도 주와 함께 날아오르리 폭풍 가운데 나의 영혼 잠잠하게 주를 보리라. 주님만에 나 거하리 주 능력 나 잠잠히 믿네 거친 파도 날 향해 와도 주와 함께 날아오르리 폭풍 가운데 나의 영혼 잠잠하게 주를 보리라. 오랜만에 이 찬양을 한번 좀 들어봤는데 이 영상을 보니까 어때요? 옛날 생각나요? 예, 옛날 생각나고 다들 아이들이 그때요. 애들 다들. 같아. 예, 그죠? 뭐 16년 전이야. 그죠? 예, 굉장히 오래된 이제 20대 때죠. 보르길 돌조 20대 나이였을 때였는데 예. 이때가 이제 우리 처음 시작할 때 마음 초심이라고 하죠. 초심이 있었을 때 이 찬양의 그 내용이 내 마음이었거든요. 정말 주님을 의지할 수밖에 없는 그리고 주님이 나를 품고 있다는 느낌을 가지고 이제 이 사역을 감당을 했었던 기억이 나요. 그래서 예. 오늘 하고자 하는 얘기가 배도에 대한 이야기를 할 거예요. 배도. 배도란 말은 배신한다. 몽골말로 뭐라 그러죠? 배도를? 음, 오르막, 오르막, 오르골트. 오르막, 예. 오르막. 이 배신한다는 말이 이제 우리가 나랑 상관없다라는 생각을 우리는 해요. 나는 배신하지 않을 거야. 나는 예수 그리스도를 버리지 않을 거야. 이런 생각을 가지고 우리는 지금 살고 있는데, 근데 성경에서 예수님께서 하셨던 말씀이 마지막 때에 믿는 자를 보겠느냐, 이렇게 이야기를 하셨어요. 지금 우리가 알고 있는 대로 교회 다니는 사람 굉장히 많고 믿는 사람들이 많은 것 같은데 예수님께서는 마지막 때에 거의 볼 수 없을 거라고 얘기를 하셨거든요. 그리고 마지막 때 증상 중에 하나가 배도가 먼저 있을 거고 이렇게 난리와 난리 소문은 있겠으나 두려워하지 말라고 그랬어요. 배도가 먼저 있을 거고 그 다음에 적그리스도가 나타날 거라는 얘기를 하셨었죠. 맞아. 자, 시작되는데. 예, 그, 자,
За өнөөдөр болохоор урвалтын талаар бид нар үзнэ. Тэгэхээр урвалт эзнээс урвах, Христийг хаях гэдэг зүйл биднэрт бол айгүй хол санагдж байгаа бах. Ер нь миний амьдрал ерөөсө тохиолдохгүй юм шиг, тийм болохгүй юм шиг. Гэхдээ Библи бидэнд хэлэхдээ эцсийн цаг үед бол ийм зүйл бол их болно гэж бол хэлж байгаа. Тэгээд эхлээд энэ урвалт, шаруултаа эзнээс нүүр буруулах зүйлүүд бол болно гэж бол Библи бидэрт хэлж өгдөг. 그래서 이게 이 그림이 가룟 유다를 그린 거예요. 예, 가룟 유다가 우리가 마태복음 26장 14절에 16절에 이제 이 이야기가 나오죠. 가룟 유다가 대제사장들에게 한 말로 내가 예수를 너희에게 넘겨주리니 얼마나 주려느냐 하니 그들이 은 30을 달아주거늘 저가 그때부터 예수를 넘겨줄 기회를 찾더라. 은 30에 예수를 넘기겠다는 마음을 먹었어요. За тэгээд энэ болохоор Скратийн Юдасийн талаар тийм. Скратийн Юдас энэ Матай 26-гийн 14-с 14 дээр гарч байгаа тийм. Скратийн Юдас ахлагч руу ирээд би та нарт тушаая. Тэгээд та нараа надад юу өгмөр байна гэж байгаа. Тэгэхэд 30 мөнгөн зоосыг дэнсэлж байгаагаар 30 мөнгөн зоосоор Христээс урвж байгаа, нүрүүлж байгаа, зарж байгаа байдал бол илэрхийлж байгаа. Үйл явдал. 그래서 이 가룟 유다 이게 표현을 한 걸 보면 이렇게 눈이 되게 나쁜 사람 눈이죠. 이렇게 눈을 나쁜 사람 표현을 한 그런 눈이야. 이렇게 딱 옆으로 째져가지고. 그래서 누가 봐도 이렇게 나쁜 사람처럼 보이는 뭔가 나쁜 생각을 하는 사람처럼 보이는 그림으로 그렸지만 실제 우리가 살아가는 세상에서의 배도하는 사람들, 이렇게 하나님을 예수 그리스도를 배신하는 사람들의 모습은 이런 모습이 아니라 착한 모습으로 아주 선한 모습으로 있는 사람들 중에 많은 사람들이 배도를 할 거라는 거죠. За. За тэгээд энэ зургийг харах юм бол Скратийн Юдас аль нь вэ гэх нь бол маш тодорхой харагдаж байна тийм. Тэгээд ингээд зураглалын энэ зураачийн төрсөн аргыг харах юм бол ерөөсөө л нүд мүдэнс ингээд ийм муу юм хийж байгаа, урвж байгаа, шарвж байгаа тийм дүр төрхийг бол илэрхийлсэн байгаа бол зурагнаас ингээд илхэн бидэрт бол харагдаж байна. Гэхдээ Христос урвж байгаа хүн болох яг ийм байхгүй. Гэмгүү царайтай тийм. Юу ч болоогүй юм шиг царайлж байгаа. Тийм хүмүүс ч одоо эзнээс урах болно. Эзнээс нүүр буруулах болно. 우리가 알고 있는 가룟 유다는 성경에 이제 나와서 있는 12제자 중에 하나였었죠. 그리고 재정을 담당하고 있었던 제자였어요. 어떻게 보면은 재정을 담당하고 있는 우리 부제 같은 지금 부제가 재정을 담당하고 있는데 저기 재정을 담당하고 있는 사람들은 되게 신뢰도가 높은 사람들한테 이렇게 준단 말이죠. 네, 그런 어떤 것을 맡기는데 어쨌든 유다가 재정을 담당을 하고 있을 만큼 이렇게 예수님의 제자들 중에서 인정받고 있는 사람이었을 거라고 생각하는데 근데 그 머릿속에 있는 생각이 이 돈에 대한 생각이 많이 있었던 사람이라 특히 풍요와 번영 이런 쪽의 생각이 많이 있었던 사람이라 결국은 이렇게 미혹을 벗어나지 못하는 그런 유혹에 넘어가서 예수님을 배신하는 사람이 됐죠. За. За тэгээд Скратийн Юдас хэн байсан бэ гэдгийг мэдж байгаа. За энэ бол Иесийн анхны 12 дагалдагчийн нэг байсан. За тэр санхүүг хариуцагч нэгэн байсан. За санхүүг хариуцуулна гэдэг нь тэр хүн ямар чадвартай байсан бэ гэдгийг бол харуулж байгаа. Тэг мэдээж илүү чадвартай хариуцлагатай нэгнээс нэгнэр бол энэ албанд бол томилж таарна. Тэгэхээр одоо бусдыгаа бодвол нэр хүнд энэ илүү хариуцлагатай итгэл даах хүн гэж тооцогч ирсэн болов гэж бол харагдаж байна. Хэдийгээр яг ингэж одоо тооцогдоод энэ албыг хариуцж ирсэн хүн ч гэсэн яг үхээр юм одоо Поньон буюу одоо амар тайван, хангалуун, элбэг дэлбэг тэр байдлыг хаагаад хүсэмжлээд ирэхээр буруудаж эхэлдэг байгаа. Тэгээд энэ Скратийн Юдас бол гээд санхүүгийн тал дээр толгой нь бол маш сайн ажилдаг гэх юм уу тийм хүн байсан. 예, 이 땅에서 잘 살아야 된다는 생각, 그리고 이 땅에서 내가 가지고 있는 세계관으로 통치하고자 하는 생각이 있었죠. 그래서 가룟 유다에 대해서 우리가 이야기할 때 이 사람이 가지고 있는 세계관과 예수 그리스도의 세계관이 굉장히 달랐다는 걸 우리는 지금은 알고 있어요. 근데 이 땅의 어떤 목적을 두고 이 땅의 정치적인 거나 경제적인 것에 목적을 두는 풍요와 번영에 목적을 두는 많은 크리스찬들이 있는데 그 사람들은 언제든지 가룟 유다처럼 배신할 가능성이 많은 사람들이라고 할 수 있어요. 왜냐하면 같은 세계관을 가지고 있거든요. За тэгээд Скратийн Юдасын ертөнцийг үзэж байгаа энэ амьдралыг юу ч харж байгаагаа хараа.
Есүсийн амьдрал тэ харж байгаа харуул тис өөр хүн болсон тис өөр хүмүүс болохыг бид нар өнөөдөр ингээд маш тодорхойор энийг бол харж байна. Тэгээд Искариотын Юдас бол ингээд сайн сайхан амьдралыг, элбэг хангалуун байдлыг одоо тунчи буюу одоо тийм эрх мэдэл гэх юм уу да. Ямар ч ингээд нэг бусдаар ингээд хүлээн зөвшөөрөгдсөн ч юм уу эрх мэдэл юм тэр зүйлийг хүсэмжилж амьдарч ирсэн нэг юм болохыг бол бид нар харж болно. Тэгээ энэ зүйл бол өнөөдрийн цаг үед яг адилхан. Өнөө цаг үед итгэж хүмүүсээс олон нь одоо эзнээс нүүр буруулах болно гэсэн. За тэр хүмүүсийн дийлэнх нь ямар хүмүүс байх вэ гэхээр нөгөө өрөөгдсөн амьдрал, ерөөлөө амьдрал буюу элбэг хангалуун, сайн сайхан амьдралыг эсвэл улс төрийн ч юм уу ямар нэгэн байдлаар тийм эрх мэдлийг эрхэмлэгч тийм хүмүүс хамгийн түрүүнд эзнээс нүүр буруулах болно. Тийм хүмүүс магадлал хамгийн өндөр гинэ. Яг тэр үзэл бодлын үед одоо тийм байгаа учраас хамгийн түрүүнд эзнээс нүүр буруулах хүмүүс бол ийм хүмүүс байх болно. 베도라고 하는 단어는 이 베도라고 하는 단어가 있는데 아포스테시라고. 근데 이건 신학적으로 베도는 복음의 본질에서 벗어나 다른 복음을 따르는 거거든요. 이 복음의 본질 벗어나서 다른 복음을 따른다는 얘기는 이 복음과 세계관은 묶여져 있어요. 복음의 세계관을 벗어나서 다른 세계관을 갖고 있는 그런 것을 뜻하거든요. 예. 네. За тэгээд энэ педо буюу апостеси гэдэг энэ үг байгаа юм байна. Энэ болохоор уралт нүүр буруулах гэсэн утгатай үг те. Тэгээд яг энэ үгийн тайлбар нь юу вэ гэхээр сайн мэдээний үннээс даваад өөр сайн мэдээг дагах гэж байгаа байхгүй юу? Тэр энэ юу гэсэн үг гэхээр энэ хүмүүс болохоор сайн мэдээ одоо нэгт байгуул байгаа. Гэхдээ тэр сайн мэдээнээс өгсөн сайн мэдээнээс даваад өөр зүйлийг хүсэмжлэх, давхар хүсэмжлэх юм өөр зүйлийг хүсэмжлээ дагах гэсэн утгатай гинэ. 우리가 알고 있는 십자가 복음은 통치하는 복음이 아니거든요. 낮아짐이고 희생이고 십자가의 복음이 그거잖아요. 우리가 알고 있는 복음의 본질은 십자가인데 십자가의 복음은 희생과 어떤 섬김이거든요. 통치하는 게 아니고. 근데 다른 복음은 이 예수 그리스도의 십자가, 예수 그리스도를 통해서 그 복음으로 이 땅을 지배하겠다. 이 땅을 통치하겠다라고 하는 생각이 들기 시작하면 그 안에 이 세상을 통치하고 지배하는 데 필요한 경제 또는 정치적인 힘, 이런 힘을 쫓아가서 그것을 내가 가지고 이 세상을 통치하겠다는 생각이 들 때 이게 가룟 유다와 같은 그런 세계관을 하고 비슷하다는 거죠. 그래서 지금 많은 크리스찬들이 이 세계관에 섞여 있어요. 그러니까 복음이 세속적인 권력이나 어떤 욕심 이런 것하고 섞여 버릴 때 가장 강력하게 이 배도가 나타나는데 그 대표적인 사람이 가룟 유다였다는 거죠. Яа. За тэгэхээр одоо энэ чинь хоёр програм гэдэг нэг томьёо орчод шүү дээ. Нэг нь болохоор одоо язгуур гэх юм уу үндсэн сайн мэдээ, загалмайн сайн мэдээ гэдэг зүйл яриад. Энэ загалмайн сайн мэдээ бидэртийг юу руу чиглүүлж бидэнд юуг заадаг вэ гэхээр зовлон, бэрхшээл, төвчээр тий даруусал даруу байхад энэ зүйл рүү бидний чиглүүлж идэг. Тагтил алдарших гэдэг нэр алдрыг олж авах, алдарших эсвэл ямар нэгэн зүйлд одоо нэм өөрийн гэсэн нөлөөлөлтөй байх гэсэн одоо ийм хүсэл эрмэлзлийг тээж яваа христч хүмүүс бол байна. Тэгжээж би одоо гэдэг юу хэ те одоо гэрэлтэн ч юм уу тэгж бодож байгаа хүмүүс байна. Тэгэхэд бол би эдийн засгийн хувьд юм уу, эрх мэдлийн хувьд юм уу, ямар нэгэн байдлаар би нөлөө бүхий байх ёстой гэж одоо бодоод эндүүрээд энэ зүйлийг хөөцөлж байгаа хүмүүс бол байна. Энэ болохоор өөр сайн мэдээ гэсэн зүйл. Тэгээд яг энэ зүйлийг хэрвээ ингээд дагж байгаа хүмүүс нь яг Искариотын Юдас шиг ийм зүрстгэл, ийм хандлага, ийм ертөнцийг үзэлтэй байгаа хүмүүс бол яг эзнээс нүүр буруулах, гарцаагаад нүүр буруулах хүмүүс юм да. Яг Юдас шиг. 우리가 트럼프 정권에 대한 이야기를 했었어요. 트럼프 주변에 모여있는 사람들의 생각, 우리가 폴라 화이트 목사나 피트 헤그세스 국방장관 이야기를 하면서 그들이 가지고 있는 세계관이 무엇일까? 물론 우리가 이제 그분을 직접 만나서 얘기해 본 게 아니기 때문에 정확하게 그분들이 가지고 있는 세계관을 평가할 수는 없지만, 근데 겉으로 드러나는 그들의 모습 속에서 보면은 이 땅을 지배하려고 하는 성향이 있어요. 이게 도미니아니즘이라고 우리가 얘기했어요. 도미니아니즘. 이 땅을 지배해서 정치와 경제와 문화와 모든 부분에서 이 땅을 지배해서 예수 그리스도의, 그러니까 하나님의 율법으로 이 세상을 다스리겠다라고 생각하는, 그래야 예수님이 오신다라고 생각하는 이 세계관은 굉장히 위험하다는 거죠. 어떻게 보면 굉장히 시원하고 그랬으면 좋겠다라는 생각들이 크리스찬들한테 들 수가 있지만 이 생각 속에서는 이
세상의 권력이나 욕심이 섞여 있는 거라는 거예요, 세계관이. 예, 순수하게 십자가 복음의 그 희생과 그 겸손, 낮아짐을 의미하는 게 아니고 그것을 이용을 해서 통치하겠다라고 생각하는 그 마음이 합쳐져 있다는 것은 굉장히 위험한 그런 생각이 합쳐진 거라고 생각이 돼요. 그래서 이 도미니안이즘이 내가 보기에는 배도의 위험성이 가장 높은 어떤 세계관 중에 하나가라는 생각을 하거든요. 예. За тэгээд бид нар Трампын засгийн газрын талаар 멈췄네. 동혁이. манай хог тасарчлаа гэж. 아, 그래요? 예, Өнгийн нагаасаа. Эний. 전기 나갔어요. Оо, 자, 그러면은, 뭐 돌조가 할 수 있어요? 통역 없이 그냥 갈까? 네네. 예, 예. 그럼 통역 없이 가도록 하겠습니다. 예. 그래서 우리가 이제 트럼프 정권, 지금은 이제 이란 전쟁을 이제 가지고 있는 어떤 그 배후의 영적인 어떤 배경들이 있다는 것을 얘기를 하면서, 크리스찬으로서 어떻게 이걸 바라봐야 될지에 대한 고민이 있었어요. 계속. 나도 그게 있었고. 그래서 내 안에 한편으로는 이 트럼프가 잘 돼서, 그리고 기독교 국가라고 하는 미국의 힘으로 이슬람 정권을 무너뜨리고 또는 북한 정권을 무너뜨리고 이렇게 복음이 전해지기 힘든 그런 땅에 정치적으로 어떤 변화를 가져왔으면 좋겠다는 생각도 한편으로 있었거든요. 근데 그러다 보니까 이게 좀 강해지게 되면 이 땅에서의 크리스찬들이 힘을 갖고 뭔가 이렇게 그 힘을 가지고 복음을 전하는 그런 어떤 유리한 위치라고 그러죠. 그런 도미니언 어떤 그런 위치에서 사는 게 하나님의 뜻일까 아니면 그런 착각 속에 그런 유혹 속에 빠지게 되는 것 같아요. 이게 무슨 말인지 이해가 되죠? 근데 그 안에 십자가의 영성이 없다면, 십자가의, 그런 게 없으면 그건 십자가 없는 영광이죠. 이건 다른 복음이 될 수 있다는 거예요. 교묘하게 예수 그리스도를 말하기는 하지만, 십자가를 말하기는 하지만, 십자가의 세계관, 십자가의 영성을 빼고 그 겉모습만 이야기해서 그걸로 이겼다, 승리했다라는 그것을 가지고 이 세상을 어떤 십자가로 지배하자, 뭐 어떤 십자가는 지배라는 단어와 좀 안 어울리는 그 말인데도 그런 생각을 갖기 시작하면 거기에서 이렇게 좀 잘못된 생각들이 들어올 수 있다는 생각이 들어요. 근데 그런 면에서 이 도미니언이즘이라고 하는 것은 상당히 지금 위험한 세계관이 아닌가 이런 생각이 들어요. 야. За манай тог тасарчлаа. 음, Тог цараа гарчлаа. За тэгээд доминанизм гэдэг талаар яриад байна шүү дээ. Энэ болохоор яг ямар үзэл вэ гэхээр ерөөсөө бид нар гэрэлтэх хэвээр, бид нар давс олох хэвээр, бид нар христч хүмүүс нөлөө бүхий байх хэвээр, бид нар улс төрд орох хэвээр, бид нар эрх мэдэлтэй байх хэвээр, баян тансаг байх хэвээр. Одоо яг ийм үзэл байхгүй. Тэгээд бид нар ингэж эрх мэдлийг тогтоож ээж энэ ертөнцид эзний хаанчлыг ноёрхлыг бол авчирнаа. Энэ бол Христийн дахин ирэлтэнд бол бэлдэж байгаа зүйл юм аа. Тэгэхээр бид нар сайн босрол гэдэг яг энэ зүйлийг хэлээд байгаа. Тэгээ энд яаж байгаа вэ гэхээр давхар тэр хүний амьдралын хүсэл шунал давхар ороо явчихсан байгаа. Тэгээ ер нь бол Христээс нүүр буруулах хамгийн магадлал өндөртэй ертөнцийн үзэлтэй яг ийм үзэлтэй хүмүүс юм аа. Тэгвэл Библийн буюу загалмай сайн мэдээ бид нар шал өөр зүйлийг хэлж байгаа шүү дээ. Биднийг даруй бай, төлөв бай, хүлээцтэй бай, тэ бусдад одоо юу гэх боломжийг олго өөрийгөө даруусга тий үйлчлэгч бай. Яг энэ зүйлийг хэлж байгаа боловч одоо хитээдсэн гэх юм уу буруу бодолтой холилдоод энэ доминанизм гэдэг юм үзэл гарч ирчээд байгаа маа. хамгийн аюултай үзэл. 내가 왜 이야기를 하냐면 이 도미니언이즘은 최근까지 없었어요. 어떻게 보면은 구체적으로 세력을 가지고 힘을 가지고 나타난 현상이 아니었거든요. 근데 최근에 트럼프가 이제 다시 집권을 하고 이란 전쟁이 이제 나타나면서 미국의 크리스찬들, 한국의 크리스찬들이 이런 모습으로 뭉치기 시작을 했어요. 굉장히 많은 사람들이 이 주변에 모여서 정치적인 또는 경제적인 힘을 갖기를 원하더라고요, 크리스찬들이. 그래서 이 마음이 자, 큰 흐름이 됐다는 거, 아주 이것이 큰 흐름이 됐다는 게 이게 배도의 시작이 아닐까라는 생각을 했어요. 큰 배도의 시작 아닐까. За тэгээд доминонизм гэдэг энэ үзэл бол сүүлийн үед бол маш их ирчээ бүр илүүтэй авч байна. За энэ нь болохоор яг одоо Трампын баг
холбоотой. Тэгэхээр яг одоо Ираны дайныг өдөөсөн байдал ч юм уу энэ зүйлүүдийг харахтаа христтгэгч хүмүүс ер нь эрх мэдэлтэй зовлон бэрхшээлгүй байх ёстой юм байна гэдэг ийм зүйлүүд гээд бүр эрчим аваад үзэл бодлын тренд болоод за яг энэ трендэд ингээд солонгос чуулган Америк чуулганууд ингээд бүр ингээд хошуурж байгаа төр төрх бол харагдж байна. Тэгээ энийг би харахтаа эзнээс нүүр буруулнаа урах болно гэдэг зүйлийн эхлэл нь тавигдж байгаа юм болов гэсэн бодол тийм мэдрэмж надад бол төрж байна. 예, 우리가 저번 주에 그 반지의 제왕이라는 영화를 보면서 프로도 팀과 아나곤 팀 두 팀에 대한 이야기를 했어요. 그래서 이 프로도 팀이 반지를 용암 속에 빠뜨려서 녹게 할 때까지 이 아라곤 팀은 그걸 도와주는 역할이었거든요. 근데 이 도미니언이즘은 이 프로도 팀이 필요 없다는 거거든요. 아라곤 팀이 모든 걸 다 정복을 해버려서 아라곤 팀의 힘으로 이 사우론의 군대를 다 무찔러버리고 그 탑을 무너뜨릴 수 있다라고 생각하는 게 이 도미니언이즘이라고 생각이 돼요. 프로도 팀이 필요 없다는 거야. 십자가가 필요 없다는 거죠. 예. За тэгээд өнгөрсөн 7 хоногт би бас хуваалцчихсан. Тэгээд бүгжний эзэн гэдэг киногоор жишээ аваад тэгэхээр Продо гэдэг одоо энэ хэсэг хүмүүс байгаа. Энэ хүмүүс ямар үүрэгтэй вэ гэхээр бүгжийг хайлмал тэгээд одоо хайл болох үгүй болгох тий. Яг энэ үүрэгт нь болохоор аргончууд тэгээд туслах ёстой. Тэгжээж одоо нөгөө ялт нь бол бэлээ олно л да. Тэгтэл өнөөгийн нөхцөл байдал дээр зүйрлэх юм бол юу болоод нэхэр Продо бол хэрэггүй. Тэр бүгжийг хийгээд тайлбарлах бол хэрэггүй. Харин аргончууд бид нар өөснийгөө хүчээр өөснөө энэ цайжийг энэ дайсны тлийг бол ялж чаднаа, буулгаж чаднаа гэд үзээд зүтгүүлээд байгаа гэсэн үг. Энийг болохоор доминонизм үзэл баримтлал гэд нэрлэдэг байгаа маа. 예, 내가 이제 이렇게 비교를 해봤어요. 우리가 생각하는 마라나타의 세계관, 성경적인 세계관, 땅끝까지 복음이 전해져야 모든 열방에게 십자가의 천국의 복음이 전해질 때 끝이 온다고 생각하는 이 세계관하고 이 좀 도미니언이즘에 좀 약간 의심이 되는 좀 궤도의 위험이 있는 이 도미니언 세계관은 이 세상을 권력으로 지배하고, 그러니까 어떤 법과 제도를 바꿔가지고 하나님을 예배하게 하겠다고 하는 그런 생각이잖아요. 이 두 가지 세계관이 지금 이렇게 두드러지게 나타나고 있는 것 같아요. 예. За тэгээд би одоо арчуулсан үгснэг дээр харуулж байна те. Яг ертөнцийн үзэх үзэл нэг нь Мараната үзэл баримтлал буюу би газрын хязгаар хүртэл эзнийг гэрчлэх болно, тунхаглах болно. Тэхийн тулд би өөрийгөө даруусгана, дорд болох үедээ дорд болгоно, бусдыг босгон байгуулна, хайрлана, те зовлон бэрхшээлийг би даван туулах болно. Зовлон бэрхшээл тохиолж ирсэн гэсэн тэрэн дунд би сайн мэдээ гэрчлэгч байх болно гэсэн энэ үзэл баримтлалтай энийг дагж байгаа хүмүүс. Нөгөөх нь доминонизм буюу бид нар эрх мэдэлд хүрэх ёстой, бид нар одоо засагт гарах ёстой, бид нар хуулийг өөрчлөх ёстой, бид нар хуулийг өөрчлснөөрөө ингээд эснийг алдаршуулж, эснийг магтсан тийм хаанчлалыг байгуулах ёстой. Тэгээ эдийн засгууд эрхчлөлтэй байх ёстой гэдэг энэ үзэл хоёр бол ингээд тэс өөр хоёр үзэл ингээд тодроод ялгарч байгааг бол бид нар харж байна. 그래서 이 도미니언이즘의 세계관이 배도의 전조, 그러니까 어떤 큰 배도가 일어나기 전에 나타나는 어떤 증상, 이런 느낌이죠. 예. За тэгэхээр доминонизм гэдэг үзэл яг эзнээс нүүр буруулах их уралтын өмнө гарч иж байгаа одоо өмнөх шин тэмдэг. Энэ юу гэдэг вүлээ? Ямар тэмдэг гэдгэлээ? За өмнөх шин тэмдэг гэж харж байна. Өөр шин тэмдэг. 이것이 나타나기 전에 이제 우리가 배도의 큰 흐름으로 생각했던 것이 몇 가지가 있었어요. 그중에 이제 좌파적 배도라고 하는, 그러니까 종교다원주의죠. 모든 종교에 구원이 있다. 그래서 한 하나님, 이름만 다를 뿐이지 한 하나님이다. 이슬람의 알라나 힌두교의 브라만이나 그리고 불교의 부처나 그리고 우리가 얘기하는 하나님이나 또 유대교 하나님이나 다 같은 원가시다 하나님이다. 그렇게 이제 이야기하는 그게 이제 종교다원주의잖아요. 이게 이제 좌파적 배도라고 그러죠. 예. За тэгээд бид нар яг энэ доминонизмын талаар ингэж ярих юм уралт гэдэг зүйл бол иймэрхүү үйл зүйлээр илэрх баха гэж бид таамаг төшүүлсэн. Нэг нь болохоор шашны олон ургалч үзэл гинэ. Нэг л бурхантай гэдэг үзэл баримтлал. Тэгээ энэ юу гэхээр Аллахын Мухаммед ч бай, Будда ч бай, Хиндигийн Брахман ч бай, тэг Христ ч бай. Эдгээр бол ерөөсө тал талаас нь ирж байгаа нэг л бурхан юм аа. Ер нь бүхэл шашин бол ингээд үнэн
бид нар хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй гэдэг шашны олон ургалж үзэл бол ингээд уралдын том шалтгаан болно. Энэ бол уралт юм аа гэж бид нар харж ирсэн. 이것은 우리가 오래전부터 들어왔어요. 뭐 WCC 이야기하면서 이렇게 이것은 우리가 구분을 할 수가 있는데 이것에 비해서 도미니언이즘은 특히 트럼프 주변에 있는 이 도미니언이즘의 이런 세계관은 이게 정말 배도일까? 이게 생각하기 좀 어려운, 구분하기 힘든 그런 상황이거든요. За тэгэхээр энэ олон ургалж үзэл бол угаасаа л одоо илэрхий те энэ бол эзэн сурж байгаа уралт байна. Энэ бол биш юм аа. Бид аль дээрээс WCC-ийн үйл ажиллагаар дамжуулаад бид нар бол мэдчил байсан зүйл те. Энэ бол ингээд тодорхой юм аа гэд бид нар шууд харж мэдхээр. Тэгтэл өнөөдөр одоо ингээд тренд болоод байгаа өнөөдөр гарч ирж байгаа энэ доминонизм гэдэг үзэл бол ингээд энэ зөв ч юм шиг, буруу ч юм шиг те. Одоо юм ялгаж салгаж байгаа бэрхшээлтэй үзэл. 그리고 이제 최근에 이 AI나 또는 어떤 테크놀로지를 가지고 또는 의학의 발달을 가지고 이렇게 이것으로 충분하다. 이 기술과 어떤 의학의 발달을 가지고 우리가 편안하게 이 땅에서 잘 살 수 있다라고 이렇게 기대하는 그런 흐름들도 있죠. За тэгээ одоо сүүлийн үеийн технологийн хөгжил, энэ химэл, оюун ухааны хөгжил, технологийн хөгжил, арга ухааны салбарын хөгжил энэ зүйлүүдийг харахтаа хангалттай хүндрэлтэн бол энэ бол хангалттай одоо ингээд тэ сайн сайхан ч юм уу одоо бурхангүй ч юм уу хангалттай юм биш үү? Энд чинь ингээд цаг нь ирсэн биш үү гэдэг ийм хандлагууд гэсэн хүндрэлтэнд бас гарч ирж байна. 근데 이것도 우리는 구분을 할 수가 있어요. 예, 크게 이게 하나님이 원하시는 게 아니라는 우리가 알고는 있단 말이죠. За тэгэхээр энэ хүндрэлтний хөгжил дэвшлийн одоо дөр үндсэн үзэл баримтлагдсан бид нар хараад энэ бурхнаас ирж байгаа зүйл биш, энэ бурхнаас нүүр буруулж байгаа зүйл, бурхангүй сайхан амьдрна гэж байгаа энэ үзэл юм а гэдэг бид нар шууд хараад л мэднэ. Энэ бол биш шүү, энэ буруу үзэл гэдгийг бол. 그리고 극단적인 번영신학, 그러니까 하나님을 개인의 성공과 부를 위한 수단으로 전락시키는 것, 기복신앙이라고 얘기하죠. 그러니까 기도할 때마다 잘 되게 해주세요. 하나님을 어떤 내가 잘 살기 위한 도구처럼 생각하는 번화 이런 것처럼 생각하는 걸 기복신앙이라고 말을 하잖아요. 복을 비는 신앙. 예, 이것도 우리가 오랫동안 잘못됐다라고 얘기를 해왔었고 우리도 이것을 좀 구분할 수는 있어요. 어느 정도는. За тэгэхээр энэ нь болохоор 극단적 번영 буюу одоо ингээд зөвхөн эзнес юм ерөөлийг л хүсдэг те. Хөгжил, дэвшил, ерөөл, хангамж одоо ерөөсөл гуйж байгаа тэр хандлага гуйлтанчсан ерөөсөө ингээд хөгжүүлээд дүүргээд гэд энэ баримтал бурхныг юу гэж хардаг вэ гэхээр амжилттай амьдрах сайн сайхан амьдралын багаж хэрэгсэл гэж үздэг одоо тийм үзэлтэй хүмүүс байна. Ийм үзэл баримтал. Эрчим үзэл. 도미니언이즘이라고 하는 것을 우파적 배도라고 한다면 이게 도미니언이즘의 안에 아까 얘기했던 그 미국의 기독교 근본주의 어떤 보수적인 복음주의자들이나 또는 한국의 기독교인들이 그쪽에 많이 모여 있다고 그랬잖아요. 그래서 그것을 우파 오른쪽에 있는 그런 파로 본다면은 우파적인 배도 이걸 도미니언이즘이라고 볼 수가 있고 그리고 좌파적인 배도 이것은 이제 다원주의죠. 모든 그냥 여러 다른 종교에도 구원이 있다라고 말하는 다원주의. 그리고 이제 미래적 배도, 이렇게 기술이면 충분하다 생각하는 과학주의. 이 세 가지의 큰 흐름이 있다는 거죠. 배도의 흐름이. За тэгэхээр одоо баруунтны үзэл, зүүнтний үзэл гэ одоо бид нар яриад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ христтгэлийн одоо үндэсгэх үзэлтнүүд гэж нэрлэх юм уу те одоо юу яг хүмүүсийн одоо жишээлбэл Трампын эргэн тойронд байгаа, Трампыг дагалж байгаа, Трампыг дагалдуулж байгаа тэнд цугсан хүмүүс барууны үзэл баримталтай хүмүүс гэж юм л да. За энэ хүмүүс буюу доминонизм гэдэг энэ үзэл баримталтай хүмүүс. Зүүнний баримталтай буюу олон ургалж үзэлтэй бүхий шашин бол адилхан бидний шашин мөргөлдөөд шаардлага эвтэй найтай байх хэрэгтэй гэж үзэж байгаа зүүнний баримтал. Гуравт нь болохоор энэ шинжлэх ухааны баримтал буюу энэ шинэ хүндрэлтний хөгжил нь одоо энэ хязгааргүй цааш одоо эхнээс тусламж хүсгүйгээр хязгааргүй амьдрах хөтлөнө гэсэн юм баримтлал. Ийм гурван одоо баримтал байна. Тэгээ энэ зүйл эзнээс яг нүүр буруулахад нөлөөлөх хүмүүсийн оюун бодол ертөнцийн үзлүүд юм аа. 이 세 가지가 서로 다른 것처럼 보이지만 자세히 보면 그 뿌리가 같은 것이라는 걸 알 수가 있어요. За тэгээ гурван зүйлгээ гурван тусдаа өөр юм шиг боловч сайн ажиллаад харах юм бол яг үндэс нэг болох нь нэг үндсээс салбарлаж гарсан нь бол харагддаг. 예. 그리고 이 뿌리가 같기 때문에 그 열매도 같은 것이 되는 거죠. 이게. Тэгэхээр үндэс нэг байна гэдэг чинь үр жимсэнтэй адилхан үр жимс гарнаа өгшүү дээ.
지금 시간이 많지 않아서 좀 더 자세한 얘기는 하기는 어렵지만은 이걸 도미니언과 다원주의 이걸 이제 한자로 표현하면은 도미니언은 권력, 다원주의는 인본주의적인 거, 내가 결정하겠다, 내 힘으로 하겠다는 어떤 인본주의적인 거, 그리고 과학, 또 하나님의 도움 없이 내가 영생과 창조를 완성하겠다는 기술주의죠. 이 세 가지가 함께 합쳐져서 가장 퍼펙트한 배도, 완전한 배도의 형태를 띠고 있는 거거든요. За за. За тэгээд цаг байгаа учраас ингээд бас товчлоо бацаад хэлээ те. Тэгээд домино үзэл буюу энэ эрх мэдлийг чухалчсан энэ үзэл 5 буюу одоо өөрийнхөө эзэн те хүнийг төв болгосон. Тэгээ би бол амьдрал одоо тэгж үзэж байгаа үзэл. Бас энэ техникийг хөгжлийг одоо эзэн болгосон бүх зүйлийн ирээдүй, энэ бүх зүйлийн түлхүүр гэж харж байгаа энэ гурван том үзэл бол яг эзнээс нүүр буруулах хамгийн том жагсаах юм бол хамгийн том гурван шалтгаан болж ирэхийг бид нэр одоо таамаглаж байна. 그래서 이 세 가지가 한 방향으로 가고 있는데 그게 결국은 적그리스도 시스템으로 갈 거라는 거죠. 이게 바벨론, За тэгээ энэ гурван 큰 성 바벨론이 За 만들어진 энэ гурван 적그리스도 시스템이라고 할 수 있어요. За тэгэхээр энэ гурван үзэл ертөнцийг үзэх үзэл нэг чиглэл рүү нэг урсгалаар ингэ явж байгаа. Энэ урсгал нь хаашаа чиглэж байгаа буюу гэхээр агуух Вавилон буюу одоо яг антихрист руу те эзний хаанчлаг эсрэг зүг рүү чиглээд явж байгааг бид нар харж байна. 예. 그래서 이것이 어디에서 왔을까 생각을 해보면 예수님께서 사탄에게 시험받았던 세 가지 시험이 있었거든요. 그 시험의 방향성과 거의 같다는 걸 알 수가 있어요. За тэгэхээр энэ зүйлийг одоо эхлэн нэг хаанаас юм бэ? Юунаас хаанаас болоод эхэлж вэ гэдэг. Бид нар Библиэс харах юм бол энэ Есүс цүлд сатанд соригддог те гурван сорилоор соригддог. Тэгээ энэ гурван сорилтоо ямар төстэй юм бэ? Тэ энэ гурван сорилттой хамааралтай болохыг бид нэр харж болно. 사탄이 세 가지 방향으로 시험을 했는데 그 시험에 영과 혼과 육을 셋 다 시험하는 그런 테스트 세 가지 시험을 했거든요. За тэгээд сатан ямар гурван зүйлээр ямар талбар дээр одоо сорилт явуулсан бэхээр сүнсний талбар дээр, оюун ухааны талбар дээр, махан биеийн талбар дээр энэ гурван зүйл дээр сорьсон байгаа. 첫 번째는 육의 시험이 있어요. 배고픈 예수님에게 이 돌들이 떡이 되게 하라. 내가 육체가 잘 살게 하는 어떤 이런 육의 시험을 했었죠. За эхнийх нь болохоор махан биеийг сорьсон. Тэр цүлд байсан учраас ядарсан. Тэрэнд махан биеийн хувьд болохоор идэх одоо хэрэгцээ бол маш өндөр байсан. Тэгээд махан биеийн талаас нь очин чад тийм бол энэ талхыг чулуунуудыг талхуулгаад болно шүү дээ чигээд махан биеэр нь сорьсон байгаа. 지금 세상에서 사람이 굶지 않고 잘 먹을 수 있는 방법이 있죠. 그건 기술과 과학이거든요. 농사 짓는 기술들, 종자를 개발하는 어떤 과학, 이런 것들을 통해서 사람들 스스로가 잘 먹을 수가 있어요. 이게 이제 기술주의 과학, 내 힘으로 이런 영생을 이루겠다는 그런 기술주의가 이 육의 시험이라는 거죠. За тэгэхээр энийг бидний амьдарч байгаа өнөө цаг дээр болгож ирэх юм бол энэ одоо хүний махан бие хэрэгцээ угаасаа л өлсөхгүй амар тайван одоо дутхгүй л амьдрыг гэж байна шүү дээ. Энийг хүмүүс юугаар бүрдүүлж бий болж байгаа гэхээр чадвар эзэмсэн чадвар арга барилаараа одоо тариач нь тариалдаг. Энийг үр дүнтэй тариалахын тулд шинжлэх ухааны хөгжлийг те ур чадварыг хөгжүүлээд тэрнгээрээ дамжуулаад тэгээ би махан биеийн хэрэгцээг хангана гэсэн одоо ийм зүйл байгаа. 예. 그리고 혼의 시험은 나의 자아, 에고라고 그러죠. 나의 자아를 살려주는 거였잖아요. 성전 꼭대기에서 예수님에게 뛰어내리라고 했어요. 그러면 천사들이 와서 수종을 들 거다. 네가 떨어지지 않게 해서 사람들이 다 그걸 보고 예수님은 위대한 사람이다. 이런 식으로 생각을 할 거 아니에요. 이제 그런 자기 과시, 자기 존재의 인정, 어떤 명예나 이런 것들을 만족시키는 그것에 대한 시험이 이제 혼의 시험이라고 했죠. 이건 이제 인본주의적인 다원주의가 이 혼의 시험이라고 생각을 할 수 있어요. За тэгээ хоёр дахь нь болохоор оюун санаа бодлын одоо сорилт байсан. Энэ болохоор одоо зөвлөө бид нэр эго гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр юу гэхээр өндөрлөг дээр авч чи доошо өсөж чамаг бол ингээд тэнгэр чинь тосоол авчих штэ тий гэдэг зүйл. Тэгэхээр чамаа тэр тосчихыг чинь харангуйта энэ Христ бол өстой ингээд өргөмжлөн штэ гэж соржсантай адилхан хүмүүст яг үхэр юм эготой байх, хүний дор орохгүй байх, би бусдад хүлээн зөвшөөрөгдөх тий хүндлүүлэх, алга ташуулах юу гэдэг одоо яг юм оюун санааны юм сорилт байна.
에고. 이게 종교적 영웅주의라고 표현을 하죠. 그러니까 모든 인간은 존엄하고 각자 모든 종교의 진리가 있고 그래서 서로를 인정받아야 한다는 명분 아래서 이게 이제 인간의 혼을 만족시켜주는 거죠. 이렇게 어, 아윤사나. 예. 그래서 절대적인 자, 하나님의 자리에 인간의 평화와 인본주의적 가치를 올려놓는다는 유혹인데 하나님보다 더 인간이 위에 있는 어떤 그런 스스로의 만족을 인간의 어떤 인간으로서의 만족을 추구하는 것이 이렇게 혼의 시험이라고 얘기할 수 있어요. За тэгээ энэ болохоор нэг олон ургуулч үзэл дээр тодорч гарч ирдэг юм байна л да. Тэгэхээр энэ үзэл яадгаар хүн бол бүх зүйлийн төвд. Хүний оюун санаа нь амар тайван байж бол тэгэл бус нь бол хамаагүй. Тэ. Хүний энэ оюун санааг амар тайван одоо сэтгэл хангалуун байлгахын тулд цор ганц бурхан гэж яриад ах шаардлагагүй. Бүх хүмүүсийн итгэж байгаа шашин бол үнэн бүгд бурхцтай. Тэгэл энэ адилхан л бурхан гэдэг зүйлийг гаргаж ирж байгаа байхгүй. Энэ ямар учиртай вэ гэхээр хүний оюун санаа амар тайван байх нь чухал учраас гээд хүнийг чухалчилж байгаа одоо ийм үзэл баримтлалаа гэсэн. 예, 그리고 세 번째가 이제 영의 시험으로 볼 수 있었던 것이 내게 절하면 천하 만국을 줄 거다. 이게 권력이었잖아요. 이게 도미니언이즘이라는 거죠, 이게. 예. За тэгээд гуравт нь болохоор сүнсний сорилт байсан. Тэ чи надад мөрөг би чамд бүхэл эрх мэдлийг өгөө. Бүх эрх мэдлийг чамд бол өгнө. Чи надад мөрөг систем зүйл тавьсан. Энэ болохоор нөгөө доминонизм буюу одоо эрх мэдлийг чухалчилдаг. 하나님의 방법은 십자가의 고난의 길이었는데 내가 세상과 권력과 결탁을 해서 합쳐져서 이 지름길로 빠른 길로 가서 세상을 통치하겠다라고 생각하는 것 자체가 이런 생각이 도미니언이즘이라고 그랬잖아요. 이것은 영의 시험을 당해서 이렇게 넘어가기 쉬운 어떤 이거 결국은 누구를 경배하냐, 하나님을 경배하는 게 아니라 나를 경배하는 어떤 그런 것이 된다는 거죠, 이게. За тэгээд Христийн сонголт түүний ялтын арга зам нь юу байсан бэхээр загалмаа дээрх зовлон байсан шүү дээ. Тэр сонголт байсан. Тэр ялт нь загалмаа дээр зовлон юм аа л гэж сонгож ирсэн. Тэгээд тэрийг сонгосон тий. Тэгтэл одоо энэ домино үзлийг яагаад вэ гэхээр биш чи тэр зовлон биш чи эрх мэдлийг сонгох хэрэгтэй. Чи өндөрлөлт гарах хэрэгтэй. Чи эрх мэдэлтэй болох хэрэгтэй. Тэр хуулийг уус түйг хөдөлгдгийг хүчтэй болох хэрэгтэй. Тэгжээ чи ингээд эсний гэрчлэн тонхоглон эсний хаанчлыг авчихна гэд. Энэ яг уг шалтгаан харах юм бол өөрөө өөрийгөө өргөмжлөх те өөрөө өөрийгөө дөвөөлгөх юм уу тийм зүйл дээр толгуурласан байгаамаа. Тэгтэл Христийн сонголт Христийн хандлагууд гэдэг загламыг сонгож ирсэн шүү дээ. 예, 지금 이제 시간이 좀 다 가서 이 어쨌든 지금 일어나고 있는 세상의 형태가 이 세 가지가 다 나타났어요. 세 가지 시험이 다 나타났고 그중에 이 전쟁을 통해서 이 도미니즘이 드러났거든요. 그래서 이게 마지막 때에 큰 배도가 있기 전에 나타나는 그런 배도의